The quantum physics explores the world of atoms and photons. If we tame this quantum world, we can actually exploit this weird world for completely new applications. Had we a quantum computer, we could today crack all public key systems. Everything that is recorded on the internet could all be decoded. Det er den danske fysiker Niels Bohr, der som den første indser, at med kvantefysikken skal verden forstås på en helt ny måde. Niels Bohrs indsigt passer slet ikke med Einsteins opfattelse af kvanteverdenen. På de kanariske øer, Tenerife og La Palma, er fysikerne ved at forberede et eksperiment, der skal teste den mystiske kvantefysik. You can have two photons that fly away, and despite that they move away over tens of kilometers, they somehow remain one quantum system. Einstein called it spooky action at a distance, because when you measure this, the other one instantly gets another quantum state. Fysikerne vil skabe et globalt kvanteinternet. Et kvanteinternet vil gøre det muligt at overføre ufatteligt meget større mængder data, end vi kan i dag. By just combining the photon which stayed here with the new one, we can teleport its quantum properties over to the other one. Hvis eksperimentet på de kanariske øer lykkes, vil det bekræfte, hvad Niels Bohr hævdede for mange år siden. Bohr, Einstein and all the giants before us, we are really working on the shoulders of those giants, and we can see things that they haven't been able to see. The question is, can we go beyond?